No mukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namleteka hi Nyimpi ya bene the president na Gagash leyi continue ku ya gigs. Yeah, of course previously I ended a video about this matter la a hi ntlhantlhini kahle swinene loko ra mi nga za mi vo video leyi ta vekela leyi ka top comment. Hey, so Nyimpi ya kona swi iza hela man. Yeah, so as you remember ngwami mi nga ku vona ka video ka channel ya mi swi voneni ku fika va ku na nyimpi yikulu between Gagash and le ka stylist. Now of course le ka stylist a nga vuya a pull out from that event ya va Gagash a Kara launch mi nga mi ri karhi mi swi tsundzuka sweswo va ve va huma and then na Gagash fika confirm as you can see kwalani ku hayi va humini invite Dumisani Baloyi as you can see them. Loko swa ha ri tano okay, I think so very important tlhela ni vona ku like a stylist i suka ka that event is pulling out from that event at Kara launch because mali leyi a va hakeriwa leyi a yi ri ntsanana ku ri 1.5 ite yi ntsanana mali leyi yana i ya ka ti-event ta mali leti nga kona hala kaya. So loko tshamini mi no hlamala mina ka siku rero munhu on 2 September ni fike ni scrolla ka account ya Benin the president. Then loko ni fika ni scroll ni fike ni hlanganisa hi this poster here ni ku rola ntisi ni hlekini ku ri I wish always a ni ri na voice ya mina yi tshama yi ri ku rekhodiweni I wish ni hleke ku ni fika ni hlamala mina ni kuma ku hey Benin the president how yi invite yena mpaparulana. Guys ngwami loko yi twiseni mhaka leyi vona i ti-event leti khompetaka ti ri timbirhi. So Papa Rolani is sukini le a Kara launch. Then Ben the president, if I take that opportunity, yeah, ramp Papa Rolani against it. Yeah, imagine. Shosho and then I'm sure compare power. Hele, Ben the president is actually displaying power against Gagash. Why could you invite Papa Rolani? Show you na Ben the president you ain't gonna malina. Yeah, makali no yeah. So you show I man nok sola munhu ngomi swi tiva ku mina ndzi ndzi nghena mina as long ni report-ini. So leswi nga tshamisa swona Papa Rolani ta ri nghena refill up stadium. Loko ra mi nga za fika banda ku na mi subscribe. Loko a nga ku nyiki mali n'wi nyiki wena i vona ku swi ta ku olovela na ku nyika munhu mali a nga yi tirhelangi na vhele n'wansati na yena u fanele a va na timali ta yena mi nga lwa ni Satilona mutsika mtavona swin'wani kwale mahlweni munhu lowane hlupha mtavona swin'wani kwale mahlweni aloko ni nga fangi ni ku kwinya phela ngini tsikimi aloko ni nga pengange phela ngini tsikimi loko ni nga humangi rihlangule phela ngini tsikimi loyi o lava mbeni lumasakani ku kwinya phela nga ni voni mino mulani ku ni susa misaveni ata kuma timali ta society kolelele ra yena vafuwetu usiyele